وصحبه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها خصوصا روح المؤلف كتاب الإمام الحبيب عبد الله الحداد ثم إلى روح الوالد أحمد عبد الله والسلم ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man sing sapane wong ahdatsa kang lamun nganyar-nganyari sapa si man, maksudnya nyar-nganyarin mabedeh bareng anyar fi amrina ing dalem perkarane ingsun, yakni fi amrina ai amri dinina dalam perkara agama. Hadza yo iki Islam ahdatsa nganyar-nganyari ma ing barang sifati malaisa kang ora ana apa ma ora ana iku minhu saking amrina. Ya napa fahuwa mongko utawi emma alaihi ing atasi man ahdatsa iku raddun den tolak. Fahuwa mongko utawi emma alaihi ing atasi man iku raddun den tolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu serana orang sedek medaki pereng si anyar dalam urusan agama. Agama ini kampun komplit, agama ini kampun sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala metoron syariah, metoron agama aneka ampun komplit, ampun jengkep, ampun genah. Maka serana orang se dek medaki pereng si anyar dalam masalah agama, artinya menyimpang daripada aturan agama. Tentak setajana barang saya tak ada zaman Kanjeng Nabi terus ekocak bid'ah dolalah la deki dak budi nika beda pan pembagian daripada bid'ah. Orang sedek medaki barang saya anyar sedangkan barang saya bedaki kelak dalam urusan berkaitan kelaban urusan agama, artinya menyimpang dari urusan agama, fahuwa alaihi raddun, maka perkara kelak tolak dening Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bid'ah hale utawi piro-piro bid'ah iku salatun ono telung werna. Adapun bid'ah aneka bagi jadi telok.
Bid'ah sepertama bid'atun yaiku bid'ah hasanatun kang bagus. Bid'atun suci iku bid'ah hasanatun kang bagus. Bid'ah sepertama ekocak bid'ah hasanah. Lu mak bisa bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah nika? Wahia utawi bid'ah hasanah iku ma barang ro'a kang lamun nemu ing barang bagus, ro'a kang nemu baguse hu ing emma sapa aimmatul huda pira-pira imam pituduh, mimma nyatane saking barang yuwafiku kang nyocoki apa sema nyocoki alkitaba ing kitab was sunnata lan ing hadis ing sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambare min haitsu izarul aslahi saking sekarine utawi milih perkara kang luwih patut wal anfa'i lan luwih manfaat wal ahsani lan kang luwih bagus. Adapun sekoca bid'ah hasanah inggih punika sesuatu yang telah ditemukan oleh a'immatul huda, para imam, orang-orang raja, imam-imam agama, mimma yuwafiqul kitab sikadima bareng seanyar gelek tapeh nyocoken deka Al-Quran ben deka sunnah, walaupun zaman Kanjeng Nabi ni kesobung tapeh tak melanggar dari dua ni keokorna Al-Quran ben sunnah, maka ini kocak bid'ah hasanah. Dengan sekiranya bedah bareng selebih patot wal anfa ben bedah bareng selebih manfaat wal ahsan ben bedah selebih bagus. Nah telok nikah sedeti pedoman daripada ulama, daripada para a'immah. Aslah, anfa, ahsan. Walaupun anyar tapi menimbulkan telok nikah, islah bareng saya bagus, anfa lebih manfaat, ahsan lebih bagus, aslah lebih cocok, aslah lebih patot, anfa lebih manfaat, ahsan lebih bagus, maka walaupun tak ada zaman Kanjeng Nabi, ane kayak kocak bid'ah hasanah. Contoh, mepolong Al-Quran, kajam'il Quran. Zaman Kanjeng Nabi Al-Quran ini tak tersusun 30 juz, Pak. Karena sahabat banyak siapal. Susun, mulai pepolong di Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mulai pepolong sampai ning zaman Sayyidina Utsman ibn Affan terjadi napanya mana mushaf ni keteti 30 juz. Zaman Kanjeng Nabi sobung. Saumpamana bene gara-gara para sahabat nikah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka niscaya kaulipun panjenengan tak bisa maca Al-Quran. Ane ke sebab beda apa? Beda aslah, anfa, ahsan. Beda pereng selebih patot, beda pereng selebih manfaat, beda selebih bagus. Contoh boleh wanasfid diwan, dewan permusyawaratan. Zaman Kanjeng Nabi ada ada dewan permusyawaratan, dewan permusyawaratan rakyat, DPR mencarakan toh. Zaman khulafaur rasyidin aneka mulai ebadaki zaman Kanjeng Nabi nasbid diwan, ebadaki diwan, majelis musyawarah. Ane kejukan aslah, anfa, ahsan, karena permusyawaratan. Karena juga perintah dalam Al-Quran musyawarah menika wasyawirhum, perintah dalam Al-Quran masalah musyawarah. Berarti ada zaman Kanjeng Nabi cuma tak melanggar ben tak bertentangan kelaban Al-Quran. Paham gojan guleng ki? Jadi saja para caji mun beda orang ngocok bid'ah, tahlil bid'ah ada zaman Kanjeng Nabi, ada tahlilan. Naam, ada tahlilan zaman Kanjeng Nabi. Apa saya baca dalam tahlil? Kan Yasin, surat Yasin. Al-Quran saya baca. Tahlilan ada zaman Kanjeng Nabi, berarti bid'ah.
Apa sih tahlilan? Kan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan zikir. Lah ini kayak kocak aslah, anfa, ahsan. Zaman Kanjeng Nabi pontuk sobung, Pak. Ada pontuk zaman Kanjeng Nabi. Sebenarnya masjid. Ngajar mengajar ni ke benda masjid. Lah terus dak rumah neraka kapi ponduk ni kan. Ani ke kocak anfa, aslah, anfa, ahsan. Lebih patut, lebih manfaat, lebih bagus. Ada zaman Kanjeng Nabi ponduk ni kah? Madrasah sobung zaman Kanjeng Nabi. Apa boleh TPQ, ki buru TPQ dah. Terus dia remah bid'ah kapi, neraka kapi. Tak bisa pukul rata. Mereka Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membagi bid'ah nikah berdetelok. Pertama, bid'atun hasanatun, bid'ah sebagus sesuatu senyocoken deka Al-Quran bendeka sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi dengan sekiranya mengedepankan al-izhar, izharul aslah, mengedepankan sesuatu yang lebih patut, lebih cocok, anfa lebih manfaat, ahsan lebih bagus. Tahlil izin Kanjeng Nabi sobung. Sebelum Islam pun berdereng mateh, lek melek atangih sampai petongareh. Yesen duminu, yesen gerambol, yesen mabuk. Datang Islam tetap ibadah aki keng cuma se aslah, se anfa, se ahsan dak remah. Yesen yasin, yesen tahlil kan lebih bagus daripada duminu. Lebih bagus daripada duminu. Ya benar bandingan nah. Cak orang mateh eto kuin sampai petongare keng pas eto kuin kelaban mabuk, kelaban judi. Islam datang apa patot, apa manfaat, apa bagus. Yesen yasin, yesen tahlil. Saumpama. Kenceran je tak dapat dari orang Saudi dak semateh saumpama. Yasinan tak dapat, tahlilan tak dapat. Lekan berdoa mari senikah. Berdoa terakhir Allahumma ausil wa taqabbal wa balligh thawaba ma qara'nahu min surati Yasin wa min suratil Ikhlas wa min suratil Muawwidzatain wa min qawli la ilaha illallah wa ma subhanakallah min qawli subhanallah. Ya Allah pada aki kenceran dan kaulah mau surat Yasin, mau tahlil, mau tahmid, mau Al-Quran, sodako, mau tak berdapat bi Gusti Allah, cela doa. Sedangkan doa perintah bi Gusti Allah, ud'uni astajib lakum. Saumpama kenceran rua tak dapat, Yasin tahlil lo tak dapat dari orang Saudi dak selamat teh, tapi kan berdoa mari sineka Allah taala Maha mampu. Pasti berdapat di Gusti Allah sebab saya tak doa memohon anyuon ke Gusti Allah, ya Allah berdapat aki kenceran bacaan Yasin tahlil ben sodako ben amal-amal sesai ning tempat nikah berdapat aki dak ahli kubur, berdapat aki dak reng sepo dak saya selamatan malam mangkin nyamana fulan bin fulan. Ya benar kun cuma dapat nyelonok Pak. Imun tak percaya mati baik ada malah tahu cak depak tak ada Pak. Nah, neka termasuk bid'ah hasanah. Termasuk salat tarawih. Salat tarawih aneka zaman Kanjeng Nabi tak berjamaah. Zaman Kanjeng Nabi salat tarawih tak berjamaah. Dan kadang Kanjeng Nabi tak miyos dari dalam. Salat dalam. Anapa? Saumpama Kanjeng Nabi ini terus menerus ngelakonin, maka sahabat tak kok beranggapan arya hukum wajib. Sedangkan tarawih hukum sunnah. Mulai khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab mulai pada salat tarawih berjamaah zamana Sayyidina Umar ibn al-Khattab.
Papolong bi Sayyidina Umar sebab orang tarawih saat menikah bucok tengah budi yada akhirnya bi Sayyidina Umar papolong wis salat tarawih ria berjamaah bae zaman kanjeng Nabi ada salat tarawih berjamaah. Apa dabun Sayyidina Umar bin Khattab? Ni'matul bid'ah hadhihi. Kusba bid'ah ya ria. Sayyidina Umar tibi kocak bid'ah bagus. Kusba bid'ah ya ria. Ada zaman kanjeng Nabi berjamaah, cuma zaman Sayyidina Umar bedaki salat berjamaah yang kepenika salat tarawih. Banyak mau nerangaki tartibil mushaf zaman Sayyidina Utsman. Tartib mushaf nikah dari Al-Baqarah sampai An-Nas nikah tartib di Sayyidina Utsman. Juz awal sampai juz 30 aneka beda zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman sobung mah. Tartib mushaf nikah sobung. Cuma polong di Sayyidina Abu Bakar Siddiq tartib tining Sayyidina Utsman bin Affan. Tadi neka zaman Sayyidina Utsman neka mulai kabid beda tartib urut dari awal sampai akhir saya mengurutkan atau saya mentartibkan mushaf aneka Sayyidina Utsman bin Affan. Termasuk yang kibaneka adzan awal dini Jumat. Adzan awal kan adzan dua nih sholat Jumat. Adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama aneka abri oning cek masoon bekto Jumat. Adzan kedua aneka nutuaki cek khotib ampun ongke ke mimbar. Dari mah hukumah sunnah. Ajawab adzan sepertama aneka tak lebih dianjurkan menjawab adzan kedua aneka tak lebih dianjurkan sebagaimana ajawab adzan pertama. Adzan pertama panggilan sholat. Jadi zaman Sayyidina Utsman nikah bedaki adzan ingki nikah adzan awal. Adzan awal keliling. Mun sebelum menikah keliling ngebala Jumat masuk dok pasar dok tuku kebala Jumat masuk ki ada adzan kedua adzan pertama ben adzan kedua. Baru zaman Sayyidina Utsman beda adzan awal beda adzan kedua. Aneka zaman Sayyidina Utsman terus dari rumah neraka kabeh dia ya. Ya tak bisa aneka Sayyidina Utsman mantona Gusti Kanjeng Nabi. Dadi adzan ning are Jumat, adzan pertama ning are Jumat, adzan pertama aneka hukumah sangat dianjurkan untuk menjawab adzan pertama. Adapun adzan kedua, saumpama khotib ongke ke mimbar, terus beda adzan kedua menunjukkan bahwa khotib kelak ampun ongke ke mimbar, maka tidak terlalu ditekankan untuk menjawab sebagaimana menjawab adzan pertama. Termasuk adzan orang mateh kuburan. Termasuk adzan orang ongke haji, perjalanan jauh. Sampun tak haji tok. Pokok masafatul gasar orang si ajalanan sampai ngenengaki sholat gosor aneka dianjurkan untuk adzan. Adzan demah ngedebe apa harus dak bare? Menurut dak matocuna mun dak Banyuwangi berarti adzan atup ke timur. Mun ku Sumenep ke Madura berarti atup ke Dajah. Menurut dak mak arana sampian adzan saya rasa sunah adzan orang si ajalanan aslina. Benar orang lain saya adzan. Orang yang enggak haji saya adzan tibi aslina. Saya sunah haki adzan. Cuma ajawab adzan musafir, adzan orang mati saya sabak ke kuburan, adzan anak bayi saya sabak ilmu ko, saya sabak ning pinggir kopi bayi kabit lahir, aneka walaupun tak jawab adzan kelak sebung ancaman. Tak ingat adzan solat Jumat adzan pertama atau adzan solat-solat selain. Maka harus jawab. Harus jawab. Mun ngeding adzan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah mun laina jawab padeh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Saumpama sampean ngeding adzan ilmu jeding, apa deung.
Terus dari adzan, cak jawab tak sunnah, jawab adzan terus dekik mula marih. Tetap aniat jawab adzan kelak saya dengaki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah syahadu anna muhammadar rasulullah. Tetap sunaki adzan mula keluar dari tempat jeding. Ala kulli hal nikah pembagian-pembagian daripada pembagian-pembagian daripada bid'ah. Penanggalan tak ada zaman Kanjeng Nabi. Tak ada penanggalan zaman Kanjeng Nabi. Baru zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangin Burat, orang-orang yang ngelaban ke pemerintah. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tahun baru Islam Hijriah, tanggal situng bulan Muharram. Zaman Kanjeng Nabi ada tahun baru Islam. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib kabid bada terus bid'ah kabi. Niki kocak bid'ah hasanah sesekira bada aslah anfa ahsan. Bada selebih patut, bada selebih manfaat, bada selebih bagus. Kedua, karena tadi telok bid'ah nikah, insyaallah Jumat sebagai datang. Pertama, bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Sesuatu setada zaman Kanjeng Nabi, cuma tak bertentangan kelaban Al-Qur'an, kelaban sunnah. Kelaban sekiraah beda sepatot elakonin, beda se anfa, beda se ahsan. Mon situng kaidah al-akhdhu bil jadidil aslah al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Barang saya fokus madrasah tak ada zaman Kanjeng Nabi, pondok ada zaman Kanjeng Nabi, TPK sabung zaman Kanjeng Nabi. Sebada ni ke jawab masjid langkar ada zaman Kanjeng Nabi, langkar je. Langkar ni sabung sebada masjid zaman Kanjeng Nabi. Dan terus dak rumah bid'ah kafi. Ini kayak kocak bid'ah hasanah saya tak bertentangan kelaban Al-Quran. Timon beda orang narangaki masalah bid'ah, tahlilan bid'ah, manakipun bid'ah ada zaman Kanjeng Nabi. Neraka berarti masih saya ngocak je zaman Kanjeng Nabi ya tak ada. Cak kabit lahir ya neraka ki ya kaki berarti dah mana munda ya. Apa sih ada zaman Kanjeng Nabi bid'ah sesat kafi. Masih saya ngocak ki baru lahir tahun belum polo lahir tahun sangang polo lahir terus dah remah ada zaman Kanjeng Nabi saya tak lahir zaman Kanjeng Nabi neraka kafi. Tak bener wis alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Norok bunte orang-orang sekonah, jo norok bunte orang-orang si anyar, malai selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Eka pembagian daripada bid'ah. Sera orang sedak medaki pereng si anyar, setan tuna bertentangan kelaban agama, malai saminhu. Setada dalam urusan agama artinya berarti nikah berseberangan kelaban agama fa huwa alaihi raddun. Bid'ah apa? Banyak lagi bid'ah semadmumah, bodoh bid'ah saya cuba macam-macam banyak bertelok insyaallah terang lagi pertemuan sebakal datang. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.